Thanos protiv Kapten Amerike. Pričamo priču Thanos protiv Kapten Amerike. A hoćeš neku ljepšu priču? Je bio Kapten Amerike i Thanos. I da David bude unutra u njoj. Da. I imaš nekog još prijatelja iz vrtića ako hoće da tata priča. I Matea. Znači David, Mateo i Thanos i Kapten Amerika. Može. Si spreman? Desilo se. Vani je mrak. Zvijezdice su na nebu i mjesec je. Pojavljuje se čudna svjetlost ljubičasto zelena na nebu gore di su zvijezdice. Otvara se nešto u nebu. David i pogleda u nebo i vidi Thanosa kako silazi dole s Kapten Amerikom iz neba. Sišli su na pod. David i tvoj prijatelj, kako si rekao da se zove? Mateo. I Mateo, David i Mateo su dočekali Thanosa i Kapten Amerika na svojoj velikoj terasi. I šta je David rekao prvo kad je vidio Thanosa? Šta mu je rekao? Ne znam. Pa valjda ćeš mu reći dobro večer, hoćeš sok ili kavicu? Dobro večer, sok ili kavicu. Ok, i onda se desilo da je Thanos rekao: ja sam Thanos, vladar svih svemira, ja ne pijem sok i kavicu. Ja sam najjači. I onda je nastao problem. Tad je Mateo i David skupa su vidjeli da Thanos nije za igru i da je zločest u biti. I onda je David otrčao u kuću, uzeo je super novog zelenog ljigavca kojeg mu je mama kupila, omotao ga oko ruke, izašao van iz stana i rekao: Mateo, pomakni se, ja ću te spasiti. David je dignuo svoju ruku prema Thanosu i rekao ljigavcu: ljigavac, skoči na Thanosa. I ljigavac je skočio na Thanosovo lice, na njegovu kacigu. I onda Thanos nije vidio ništa. Pao je na terasu i molio je: Davide, molim te, makni ljigavca s mene. Makni. David je rekao: neću, jer si zločest. Odjednom se čulo Došao je Kapten Amerika odlijepit ljigavca od Thanosovog lica. Dignuo je Thanosa s poda i rekao: dečki, vi ste sad gotovi. Sad ste pretjerali. I dva dečka, David i kak si rekao da se zove? Mateo su pobjegli u kuću. Zatvorili su vrata, jer znaš zaključat vrata? Kako zaključaš? Tako, zaključali su vrata. I šta ste onda radili? Kaj ste smišljali plan neki onda? Kakav? Ja sam morao ikada mač i onda sam... On nije imao djelo na svoj buši, pa sam ga piknuo u bušu. Aha, mač si uzeo iz sobe. Da, i onda sam ga piknuo u bušu. Thanosa u bušu. I po guzici. I po guzici, Isuse. I onda je Thanos pao i rekao: dečki, vi imate čarobni mač. Otkud vam taj mač? Otkud ti mač? Taj čarobni. To sam si ja kupio sam. To si sam kupio u nekom svemirskom čarobnom svijetu, u čarobnom dućanu. Da, zove se Westgate. Westgate se zove. Isuse, majko moja milena. I onda je David uspio to srediti. Thanos je ranjen otišao po terasi dole, ali Kapten Amerika je tu na krovu kuće. Šulja se i traži kako da uđe u kuću. Šta ćeš sada, Davide? Kapten Amerika još vani, ima štitove. Kaj imaš od igračaka da bi ga mogu pobijediti? Ajde, razmisli. Slime. Imaš slime opet neki? Da. I hoćemo Play-Doh uzeti isto? Da. I onda je David od Play-Doha napravio kuglice za pucaljku i uzeo je slime i on i njegov prijatelj su se oboružali i krenuli ste po terasi tražiti koga? Kapten Ameriku? Da. Šta si dao svom prijatelju da ima od oružja? Strijelu. Strijelu, okej. Ali Kapten Amerika ima štit. Kapten Amerika je stavio štit i obranio se od svih vaših napada i sa svojom moći vam je uzeo sve vaše oružje. I onda vas je pogledao i rekao: dečki, vi ste pravi ratnici. Ajde da se mi ne fajta, bar može. Ajde da ti ideš s menom u moj Kapten Amerika svemirski svijet, da ti ja pokažem kako da postaneš Kapten Amerika pravi heroj. Onda je Kapten Amerika digao ruku u zrak, rekao: ja sam Kapten Amerika, čiribara, čiribara, čiribubububara.
i otvorio se svemirski tajni prolaz na nebu. Kapten Amerika je primio Davida za ruku i tvog prijatelja, kak se zove, i Mateja za ruku i skupa ste poletili sa Kapten Amerikom u nebo, u zvijezde i gore u tajni prolaz. I onda se desilo, puno duginih boja se pojavilo, sve puno šareno, punih blinkića, binkića, i tišina. Odjednom nastala je tišina. Pojavili ste se u gradu Kapten Amerike, prekrasnom zlatnom gradu kojem je sve čisto i veliko, puno velikih kipova, puno velikih heroja i svi su vas gledali. Kapten Amerika je rekao, u redu je, oni su s menom, to su moji novi prijatelji, vodim ih u svoju palaču, da vide dečki kako da postanu heroji. I onda su se svi maknuli sa čarobnog mosta, dok je David i Mateo s Kapten Amerikom išli po mostu u njegovu čarobnu palaču. Ispod mosta su bile čarobne životinje koje su plivale dole sa 3 oka, 2 njuškice, bili su svakakvi šarkovi, sve šarene životinje dole ispod mosta plivale, ali David i Mateo su se skupa držali za ruku i išli za Kapten Amerikom palaču. Dobar dan, izvolite. Ja sam Kapten Amerika. Pustite me u moju palaču, dolazim s gostima. Izvolite, gospodine Kapten Amerika. Vratar je otvorio vrata Kapten Ameriku u njegovu palaču i pustio Davida i njegovog prijatelja unutra. Tamo ih je dočekalo puno malih, lijepih stvorenja sa krilcima koja su letjela okolo Davida i Mateja i pitali, mi smo mala bića koja služimo Kapten Ameriku i njegove goste. Šta hoćete papati i pojesti? Recite. Testa i saft. Evo ga, i onda su oni rekli, u redu, otići ćemo našem glavnom kuharu. Reći ćemo da skuha tijesto i saft zemaljskog okusa. Kapten Amerika je rekao, sjednite za veliki stol, vi dečki strašni. Vi ste sjeli za stol od Kapten Amerike, pojeli ste si dobru večeru tijesta i safta. I onda je Kapten Amerika rekao, čujte dečki, ajmo se mi dogovoriti. Ja ću svakome od vas u srce usaditi hrabrost, odlučnost i prijateljstvo. I tu ćete ući u portal i portal će od vas napraviti heroje. Vi ćete čuvati mame, tate, životinje i drugu djecu i bit ćete glavni gazde. Bićete dobri, borit ćete se, branit ćete slabiju djecu i pomagat ćete drugoj djeci. Je dogovoreno? Reci da. Da. I onda je desilo se. Odjednom nisu ni vidjeli, ali David i Mateo su postali superheroji. Pogledali su se u ogledalo i imali su prekrasno odijelo. David je imao ljubičasto zeleno space odijelo s nekakvo super snažnim, sjajnim bojama. Mateo ima crveno plavo odijelo koje je isto bilo heroj. I samo se on doda jer je Kapten Amerika rekao vrijeme da pođete kući i da širite dobro i da čuvate drugu manju djecu i da budete pravi prijatelji. Jer smo se dogovorili, a ja ću vas tu i tamo posjetiti kad nađem vremena. Otvaram portal svemirski za vraćanje na zemlju. David i Mateo kao superheroji ulaze u portal i pojavili se na zemlji. Došli su doma u svoje kuće kao heroji pravi. Išli su se leći u krevet jer su umorni i onda su zaspali i drugo jutro su morali ići u vrtić. I sad su lijepo otišli njunjati da se odmore od pustolovine kako postati pravi heroj. Jer bilo lijepo. Ajde, pusu pošalj.